شبتون بخیر دوستان گرامی. اینک غلبه اولینی دسته منتخب جوانان تا 23 ساله تاجیکستان در جام آسیا در این روزی که حالا ما این شبی که ما شما در اینجا ایستادیم با قرار گرفته شد و ما توانستیم که دسته منتخب تایلند رو با حساب 1-0 شکست دهیم. خوب در پایان این قسم این گل زده شد. منوچهر سفروف از پرتو خوبی شهرام سمیف این توپ رو به نشان رسوند. اما در این بازی که ما دوستان گرامی دیدیم بازی دیگری دسته منتخب تاجیکستان رو دیدیم، ولی سبب اساسی شاید آن باشد که تایلند به ما امکانیت داد که ما چنین بازی کنیم. 63% توپرانی یا خود توپ رو در اختیار داشتن در نزد پای فوتبالبازان دسته ما صورت گرفت. در ضربه ها هم ما همتا نداشتیم، 25 در مقابل 8 ضربه همگی و این از چی نشان میدهد؟ از آن نشان میدهد که فوتبالبازان ما امروز کوشش کردند که با غلبه نویل شوند و سزاوار این غلبه هم شدند. با من در برنامه بعدی بازی باز انور میرزایف هستند. خوب طوری گفتیم در اینجا ما با غلبه به دست می آوریم، با غلبه به دست آوردیم، اما در مجموع ما از گروه برآمدن نتوانستیم. حالا بازی بین دسته‌های منتخب عربستان سعودی و عراق ادامه دارد. حساب 1-2 با نفع دسته عراق است و اگر عراق اینجا غلبه کند به جای اول میبرد و عربستان سعودی به جای دوم خواهد فرامد. بله ما راستی من از بازی کانتر یک گیلمند هستید. گیلمند من کانتر حیران شدم از بازی با تیم تایلند. با دسته عراق بازی که 2-0 غلبه کردند، اما بعد باز با حساب 5-0 باختند با دسته عربستان سعودی. اما در بازی با دسته ما من راستی باوری نداشتم که تایلند تا همون درجه بازی سست میکنند، با ترس بازی میکنند. آنها در قفا بودند، همچون رقم 2 بازی کردند، تماما با هجوم نمیگذاشتند. در قسم اولی بازی تماما بازی توپ در دست ما بود، فقط ما هجوم میکردیم. اما من فکر دارم که ما باوری نداشتیم که ما در این بازی میتوانیم که همین خیلی بازی کنیم و غلبه کنیم. برای همینم تا نزدیکی جریمه‌گاه دسته تایلند میرویم، اما در اونجا شخصی نیست که با دروازه ضربه زند. افسوس که همین خیر شد، اما اکنون چه که ما گفتیم از ما وابسته نبود. ما غلبه هم میکردیم اگر باز از بازی عربستان سعودی و عراق وابسته بود و چه که ما میبینیم دسته عراق 2 برای غلبه کرده ایستاده است و از جای یکم به فکر رو خط میگیرد و بازی نهایی ما فقط توانستیم غلبه کنیم و توانستیم کم ترک مخلصان خود را شاد کنیم. اما راستی با این دسته که بود با این چی ما باید حتما باید از گروه میبر اومدیم. خیلی خوب درست میگید. بیاید با جای واقعه با قطر نظر میکنیم که اونجا پرویز محمد امین ما رو انتظار است. پرویز خوب بعد این غلبه کمی هم باشد هم طبع ما کمی بولیده شد و هم طبع شما، اما ما با دور دیگر گذاشته نتوانستیم. شما در این مورد چی میگید؟ تشکر استاد. واقعا البته همین لحظه ها من فکر میکنم برای اکثریت، هم برای شما، هم برای کارشناسان، هم برای مخلصان و فوتبالبازان استادی مربیان یک تاثیرات دوگانه به وجود می آورد. ما از یک طرف غلبه کردیم، اما با آن نتیجه که در کار بود البته این مسابقه را جنببست کردن نتوانستیم. حداقل در نزد فوتبالبازان ما برآمدن از گروه وظیفه گذاشته شده بود، متاسفانه آن را اجرا کردن نتوانستیم. ولی در همین بازی من فکر میکنم چیزی از همه مهمترینه که برای ما ضرور بود این زدن گل زود هنگام به حساب میرفت. یعنی اگر ما هرچی زودتر گل زده میتونستیم، حداقل در قسم اول 1 گل زده میتونستیم، پس در قسم دوم کاری ما نسبتا شاید آسان‌تر میشد و طور شما دیدید در قسم اول امکانیت‌های زیادی گلزنی برباد رفتند. در نیمه دوم ابتدا تایلندی ها خیلی فعال بودند، یک چند وضعیت‌های خطرناک هم بود که آنها رو دروازه‌بان ما برطرف کرد در بعضی از حالات، در بعضی از حالات دیگر دفاعگران و بعداً گلی که ما زدیم تنها در دقیقه یکم ایلوگی. بعد از این باز یک هجوم خطرناک دیگر و امکانیتی که با وجود اومد، طور شما هم دیدید در همون لحظه حمدانی کمالوف توپ رو سوی دروازه روان کرد در دقیقه ایلوگی بعدی، یعنی مخصوصا در دقیقه 3 ایلوگی، اما اون فرصت هم به گل آوردن نرسانید. ما از یک طرف این بازی یعنی بازی آخرین خود رو با غلبه جنببست کرده ایستادیم، اما طور معلوم است تقدیر برآمدن یا نبرآمدن ما بیشتر از بازی دیگر وابستگی دارد که اونجا همین لحظه ها حالا بازی خاتمه نیافته است و حساب 2-1 به فایده دسته عراق است. در حقیقت چنین است، اما طوری که دیدیم
اینجا ما دسته تایلند رو مثل اون که در مقابل عراق بازی کرده بود در نیافتیم. یعنی دسته تایلند مثل اون که حتی با باخت هم روبرو شود چی پروایی ندارد همین گونه بازی کرد. یعنی با ما امکانیت داد اما ما گل کم زدیم، نتوانستیم که از 25 ضربه گل‌های بیشتر صادر شود و حمله‌گران ما هم باز اینجا کمی هم باشد سست‌تر بازی کردند. бале ба ин фикр розӣ шудан мумкин. ин чиз яке аз мушкилиҳои асосӣ аст вақтои охир барои футболбозони мо ва худатон дар мусобиқаи ҷоми осиё 2 моҳ пештар аз ин дар қатар будед ва он ҷо низ футболбозони мо махсусан гурӯҳи футболбозоне ки бештар ба хатти ҳуҷум сафар бармешаванд, чи аз байни ним муҳофизатгарон бошанд, чи аз байни ҳамлагарон, натавонистанд фурсатҳои зарурӣ дар ихтиёр доштаашонро ба голҳо табдил диҳанд. با هر ما از این بازی قناعتمند نشدیم. اینجا ما یک جای با انور میرزویف هنوز در استودیو هستیم و قناعتمندی ما از این بازی که دسته منتخب تاجیکستان نشان داد هیچ رویا نزد و ما هم از اون قدر شاد هم نشدیم، اما خوب غلبه است. در آمارها نوشته شد که دسته منتخب جوانان تاجیکستان در بازی‌های جام آسیا یک غلبه هم به دست آورد. اما شما با فوتبالبازان هم مصاحبه انجام دادید به نظرم. бале баъд аз чанд лаҳза он мусоҳибаҳоро пешниҳоди шумо мекунем ва устод мо баъд аз чанд лаҳзаи дигар ҳамчунин ба ҳуҷраи нишасти матбуотӣ меравем, ба утоқе ки он ҷо бояд нишасти матбуотӣ сурат гирад ва фикру назари сармураббии дастаи мунтахаби ҷавонони то 23 солаи кишвар Мубин Эргашевро ҳам баъд аз чанд лаҳза дар пахши мустақим пешниҳоди бинандагон хоҳем кард. تشکر با شما. خوب شما میتوانید با اون جایی که مرکزی مطبوعات هست اونجا مربیان با سوالهای روزنامه‌نگاران جواب میگیرن. اونجا رو ما باشیم بیاد یک لحظه توجه میکنیم با فوتبالبازانی که حالا مصاحبه با اونها انجام داده شد. نصیب است، هیچی گفتن نمیشد. همین چی خیر دستمون اومد کردیم. تشکر با همه. раҳмат муваффақ. رحمت کنم. раҳмат ғалаба муборак бошад. дар бораи натиҷаи бозии имрӯза бар муқобили Тайланд чӣ гуфта метавонед ва бозии бачаҳо аз ҷумла бозии худатонро чӣ гуна баҳо медиҳед? аввало салом алайкум ба ҳама мухлисони футболи тоҷик. мо аз ҳар якои шумо узр мепурсем ки ин мақсаде ки дар пеши мо монда буданд мо натавонистем аз гурӯҳ баромада ба фикрам ва гуфтанем ки хеле ҳам бачаҳо меҳнат карданд ва ҳаракат карданд ки тавонем аз гурӯҳ бароем, аммо нашуд ва якояки мардуми тоҷик узр мепурсем. хуб чӣ нарасид ба фикри шумо дар ҳамин гуна мусобиқа ки мо аз гурӯҳ набароем, зеро ҳайати мо хуб буд, футболбозони гӯем нисбатан беҳтар ҷамъ шуда буданд, аммо натиҷа нашуд? ҳеҷ чиз гуфта наметавонем дар ин бора. ҳама бачаҳо аз аввали мусобиқа чӣ тавр ҳамагон шоҳид буданд, талош кардем ва намедонам чӣ буд дар майдон ва мо ин охирин шансе ки ба мо буд, мураббиё ҳама тарафа ба мо фаҳмондагӣ карданд ва мо ҳар як коре ки мураббиён гуфтанд дар қисми аввал мо бояд ақаллан то як гол аз майдон берун шавем ва ё ин ки аз майдон бо сифр бароем 0-0 ва дар қисми дуюм Рустам Зоиров чхеле ки шоҳид будед, Шаҳром Самиев онҳоро дар қисми дуюм ба майдон ворид намуданд, аммо мо шоҳид буд ҳама мухлисони тоҷик ки чӣ тавр моментҳо яъне ҳамлаҳо ба дарвоза надароманданд ва боз як бори дигар узри зиёд аз мухлисони футболи тоҷик. раҳмати калон, муваффақият дар мусобиқаҳои дигар. خوب ببینیم سفرمند غفاروف یک دو امکاناتی بود که میتوانستند تایلندی ها گل زنند اما اون رو برطرف کرد و حالا از مخلصان عذر میپرسد که بازی خوبی نشون دادند اما یک غلبه خوب این هم غلبه است. شما چی نظر دارید؟ عذرپرسی او جای دارد یا که نه موقع دارد؟ جوان است باید عذر پرسد، این درست است و درک میکند که ما باید با این حیات که بود باید ما حتما میبرآمدیم و در بازی آخر بسیار مهنت کردن بچه‌ها. معلوم بود که اونا میخواستن که غلبه کنن. اگر که ما 4-5 گل هم میزدیم از ما اونقدر وابستگی نداشت. چه که ما میدونیم بازی دسته‌های عراق و عربستان سعودی به انجام رسید و دسته عراق غلبه کرد، از جای یکم از گروه برآمد. فکر میکنم که او درست گپ زد. مثال چه که
пеш аз ин Шарипов Абдулло гавда ки насиб аст не насиб нест мо рости бояд ҳатман баъд аз бозӣ бо Арабистони Саудӣ як анализи хуб карда дар бозӣ бо Ироқ бояд ғалаба мекардем барои он ки ҳамин хелам буд ки мо медонистем ки Арабистони Саудӣ тими пурқувват аст ва барои рохат гирифтан ба даври дигар мо ҳатман бояд бо дастаи Ироқ ё Таиланд бояд бозӣ карда ғалаба кунем аммо дар бозӣ бо дастаи Ироқ мо бохтем ва бисёр ҳам кори худро мушкил кардем ва чизе ки мо дидем гарчанде ки бачаҳо кӯшиш карданд аммо агар мо чӣ қадар зиёд ҳам гол мезанем аз ин дигар вобастагӣ надошт барои ҳаминам албатта дӯстони гиромӣ ҳарчанд ки инҷо ҳоло лаҳзаҳои бозиро мебинед хеле вазъиятҳои хеле зиёде аз ҷониби футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон буд то он лаҳзаи охир таиландиҳо гумон доштанд ки инҷо бозӣ бо ҳисоби мусовӣ ба поён мерасад ин гуна зарбаҳое ки ҳоло ҳолатҳое ки барои гол задан мувофиқ буд футболбозони мо ташкил ҳам карданд вале ҳамон дарде ҳаст ки албатта ба нишон намерасад ва мисли ҳамин вале бо вуҷуди ин камбудиҳо ошкор шуд ман дар оғози бозӣ ба шумо гуфтам ки мо аз бозӣ қаноатбахш аз баъзи бозигарон қаноатманд нестем шумо гуфтед ки не инҷо ҳолате бу ҳаст ки баъзи бозигарон хуб ҳастанд вале заъфи бозӣ дар ин ҷо ҳам рӯёрӯ барои мо маълум шуд бале дуруст мегӯяд бисёр бозингароне ки ҳастанд аз мо ман ростӣ гуфтам ки бисёр бозингароне ҳастанд ки кӯшиш бисёр карданд бале мо як мавсими футбол барои бачаҳои 20 солаи мо анҷом меёфт ва як зумра бачаҳое ки дар ин тим бозӣ мекарданд онҳо аз ин синну сол мебороянд ва навбати ҷавонон мешавад аммо ин ҳайати бисёр хуб буд хайр медонем мо як тахмин 3-4 нафар бозингарони даркорӣ ки барои тим даркор буд ба мисли Содиқҷон бале муҳофизатгари дастаи Истиқлол ба мисли Қурбон бале ба мисли Алиҷони Айнӣ ки бисёр дар кор буд дар ин бозӣ аз тарафи рости майдон мо надоштем бозингаре ки дар қисми ним муҳофизатгар бозӣ кунад ва ин ҳама ин таъсири худро расонид бале расид аммо бачаҳое ки дар тим ҷамъ шуда буданд онҳо ҳам метавонистанд ки бозӣ хуб кунанд онҳо бояд ҳатман бояд дар ин бозӣ беҳтарини худро нишон медоданд барои он ки онҳо дар мактаби бисёр хуби футболро гузаштаанд наврасонро ва дар тимҳои худ онҳо ҳамчун бозигарони асосӣ ҳисоб мехӯранд ва барои ҳаминам бояд ҳатман бояд хуб бозӣ мекарданд ва бояд бозӣ беҳтарини худро нишон медоданд аммо бисёр бачаҳо қисми зиёди бачаҳо ҳамон сатҳе ки ҳастанд ҳамон сатҳ бозӣ накарданд як хел бачаҳо аз ҳисоби он ки онҳо дар ин хел мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дар сатҳи баланд якум бор бозӣ мекунанд аз ин ҳисобам ҳарос доштанд аммо дигар бачаҳое ки мо бор доштем мумкин аз ҳисоби хастагӣ бошад мумкин аз ҳисоби он бошад ки чизе ки мегӯянд зиёдтар аз фикри ҳамон бозӣ фикрашон тамоман дигар зиёдтар карданд ва чизе ки русҳо мегӯянд пиригарели гуфта ҳамин чизҳо шида бошад бо дастаи Ироқ гарчанде ки мо боварӣ доштем ки бо дастаи Ироқ мо ғалаба мекунем аммо ин хел нашуд яъне ки ин насл онҳо акнун мераванду бисёре аз онҳо мераванд ва насли нав ки бачаҳое ки дар оё чунин ҳам буд ки масалан мо масалан футболбозоне ки дар ин ҷо буданд арзандаи дар дастаи мунтахаби тоҷикистон асосии тоҷикистон бозӣ кардан яъне агар ҳоло биёед лаҳзаи ба Мубин Эргашев таваҷҷӯҳ мекунем ин ҷо нишасти матбуотӣ аст он ҷое ки мураббиён хуб инчунин бозигари беҳтарин бале гол дид ки ҳеҷ кас гол зада тавонист маҷбур шуд ба пеш равад то ки гол бизанад хуб ҳоло оғоз нашудааст хуб як лаҳза мо бо Банучер Сафаров ҳам боқӣ мемонем бозигари беҳтарин аст дар ҳақиқат арзандаи дастаи мунтахаби асосии Тоҷикистон аст вале аз он бозигароне ки ба ғайр аз он нафароне ки дар дастаи мунтахаби асосии Тоҷикистон аст ман аз байни онҳое ки ин ҷо буданд натавонистам бигӯям ки кадоме онҳо арзанда аст ки ба дастаи мунтахаби асосии кишвар даъват кард не ман агар Мадаминов бозигаре ки дар қисми аввал дар ҳуҷум буд бисёр хуб бозӣ кард ва ман фикр ҳоло биёед гӯш мекунем Безобразно, как сегодня играть тоже нельзя. Хочу поблагодарить всех ребят, болельщиков, которые переживали за нас. И, скажем, за весь провал, за всю эту ответственность я на себя беру в связи с тем, что команда не выполнила поставленную задачу. Мне придется освободить место. То есть подаю в отставку.
First of all, it was difficult to prepare players mentally and physically after two losses, and I want also to thank our players for today's match. They showed somehow which kind of game we want to show in this Asian Cup, and also I want to thank our fans who came, who was thinking about us, and all responsibility about our games. 3 games coach takes, and that's why he retired from position of head coach of Olympic national team of Tajikistan. Опять же повторюсь, что вся вина лежит на мне. Ребята играли как могли. Again, he wants to say that all responsibilities is on him. So players played how they could play, and all responsibilities on the coach. Thank you very much. So, Mr. Safarov, can you share with us your thoughts on the match and your performance today? خب دوستان گرامی، در حقیقت طور جدید مبیر گاشف از منصب سرمربیگی علاقه دست کشید، استعفا داد، اما این معنای اون رو ندارد که مبیر گاشف دیگر در اون کلوب ها کار نمیکند. البته فعالیت خود رو ادامه میدهد. بیایید به منوچهر هم توجه بکنیم. تا آخر باوری داشتن که ما رزولتات خوب نشون میدیم. ما خودمون باوری داشتیم تا آخر. خیلی که همه دید خیلی قوی چی نفس تا آخران دقیقه ها را بازی کردیم. اومدی ورزشی نکرد. دیگه چیفته ندارم. رحمتی کلان همه بچه ها ده مربی ها ده که بعد مربی ها هم بخشش 3 بازی شد و گفتگی هاشون هم بسیار جا ده اجرا نکردیم. دیگه تمام چیفته خب تردیدیم اینجا منوچهر هم همین گونه بیان کرد که در حقیقت وقتی که وظیفه اجرا نمی شود سخن گفتن بسیار دشوار است. خوب مبیر گاشف اگر چی حالا به این هم دیگر هنرنمایی دسته منتخبی تا 23 ساله تاجیکستان به انجام رسید المپی، چون که تابستان این سال علاقه در پاریس بازی‌های المپی میگذرند. اما من فکر میکنم که در آینده ما تجربه خیلی غنی انداختیم با آوردن متخصصان بسیار ارزنده که توانند سطح فوتبال تاجیکستان رو بلند کنند. در حقیقت برای فوتبال بازی تاجیکستان دست پرقوت در کار است. دست پرقوت این چی است؟ این ترتیب و نظام و بازی خوبی را بر راه ماندن تا که در نتیجه به مقصد رسیم، مثل دسته منتخب اساسی تاجیکستان بازی کنیم. اینجا هم عاری نبودند از هنرهایی که میتوانستند نقش بزرگی در این فوتبال آفرند و امروز با دوری بازی‌های من بعد روند. به هر نحو دسته منتخب تاجیکستان ببینید این نشانات‌ها آماری که حالا هست 63 بر 37، ضربه ها 25 بر 9، ضربه ها به سوی دروازه 8 بر 6. خوب 540 پرتاب توپ بین همدیگری. خوب دیگر نتیجه های ضربه های کنجی هم 8-2 همه چیز اینجا بود، اما ما نتوانستیم همه اون چیزی که اینجا بود در مقابل دسته منتخب عربستان سعودی و همچنین دسته عراق که امروز توانست با حساب 2-1 عربستان سعودی را مغلوب کند و به جای اولی گروه برآید. به همین ترتیب علاقه در جام آسیا همه دسته هایی که با بازی های من بعد می روند علاقه اینجا علاقه تیار هستند. برای چی؟ برای اون تیار هستند که ببینید از گروه A علاقه بازی ها به انجام رسیدند. قطر و اندونزیا با دورهای من بعد می روند. از گروه B کره جنوبی با ژاپن، آنها هم اینجا موفقیت خوب دارند، هرچند بازی های این دسته ها حالا برگزار می شود، ولی دسته های امارات متحده عرب و چین که در این بازی ها هستند آنها از این دسته ها پیش گذشته نمیتونند. خوب در گروه S ما علاقه به شما گفتیم. گروه D هم اینجا ازبکستان و ویتنام را حالا بازی ها
пагоҳ бояд баргузор гарданд. Бале ягон даста аз ин дастаҳо ки Малайзия ва Кувайт инҷо ҳастанд, аз дастаҳои Ӯзбекистон ва Ветнам пеш намегузаранд. Яъне бо ҳамин ҳунарнамоии дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозиҳои ҷоми Осиё 2024 байни дастаҳои мунтахаби олимпӣ ё худ 23 салаҳо ба поён расид. Ман фикр мекунам ки дигар аз ин чизҳое ки мо бояд бигӯем ҳеҷ чизи дигар намешавад. агар мумкин бошад ман як илова кунам, як хуби кор он аст ки мо як хат кашидагием барои тимҳои худамон, тими миллӣ, тими наврасон, тими олимпӣ. Он хате ки мо аз он поён дигар фаромада наметавонем. Яъне ки ҳозир бинед ки мо барои худ хат гузоштем, мо бояд ҳатман аз дастаи Ироқу, дастаи Арабистони Саудӣ ва дастаи Ҳиёнот бояд ғалаба мекардем, аз гурӯҳ мебаромадем. Ва барои аз гурӯҳ набаромадан мо бисёр ғамгин шудем ва бисёр мухлисон ҳам ғамгин шуданд. Ин бисёр хуб аст дар оянда, яъне ки мо ҳамон хате ки кашидаем бисёр баланд аст ва дар дигар мусобиқаҳое ки мо иштирок мекунем, мо ҳатман баъд аз бозии хуби тими миллимон бояд ҳар як тими мо, тими даврасон, тими ҷавонон бояд хубтар, настар бозӣ кунанд ва мухлисони худро хурсанд кунанд аз ҳисоби он ки мо акун хат кашидаем. Мо ин маъни он дорад ки мо ҳатман дигар мо аз ҳарифони худ, ҳарифони пурқуввати худ ба мисли Арабистони Саудӣ, ба мисли Ҷопону, ба мисли Корея дигар наҳаросем ва хуб бозӣ кунем. Ин ман че ки мегӯям, ин хуб аст ва бачаҳои мо, тими мо, ҳар як бозигари тими мо, хоҳ наврасон бошад, хоҳ тими миллӣ бошад, инро дарк мекунад ва дар оянда фикр дорам ки бинед ки чӣ хел сарвони дастамон бисёр ғамгин буд, қалиб ки гирья мекард ки мо аз гурӯҳ набаромадем. Бисёр хуб нашуд ки набаромадем, аммо он чизе ки ӯ нишон дод, он чизе ки дарвозабон гуфту аз қалиб гирья мекард, ин он маъно дорад ки онҳо дарк мекунанд, онҳо дар дилашон ҳаст ки бояд ғалаба кунем ва фикр дорам ки оянда тимҳои мо хубтар ва настар бозӣ мекунанд ва мо мухлисонро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ рохат мегиранд, ғалаба мекунанд ва ҳатман орзуи мо ки мо мехоҳем дар соли 2026 дар чемпионати ҷаҳон бозӣ кунем, он амалӣ мешавад. ташаккури зиёд. Аммо ман мехоҳам ба ин гуфтаҳои шумо бо як суол ба шумо муроҷиат кунам. ба фикри шумо сатҳи футболи 23 солаҳои мо ҳамин буд ки мо дар Қатар нишон додем ё ки инҷо чизе нарасид, масалан мураббӣ нарасидми, ё ки иштибоҳҳо будандми, ё ки якдигар нофаҳмӣ будми, ё ки чизи дигар? оё сатҳи мо ҳамин қадар аст? саоли шумо бисёр ба маврид аст, ба ҷои аст. Не, сатҳи мо ин нест. Ростӣ аз аввали мусобиқот, беш аз саршиҷани мусобиқот мо фикр доштем, ҳама мухлисон ва ҳама коршиносон фикр доштанд ки якумин бор дар ҳамин ҳайати пурқуввати мо дар тими олимпӣ ҷамъ шудааст ва бозӣ мекунанд ва умед ҳам буд ки мо чӣ мекунем. Сатҳи ин нест. Ки айбдор аст? Мураббӣ ё ки бозингарон ё ки мисол вақти тайёр набудани бачаҳо, вақти машқу талимашон камтар буд ё ки зиёдтар буд. Ҳама инро баъдтар коршиносон таҳлил мекунанд ва моро ба ман мегӯянд ки аслан айби ҳамин кас ё ин кас буд. Аммо ман 100% гуфта метавонам ки ин тиме ки буд, ин ҳайате ки буд, ин он сатҳе набуд ки мо дар ҳамин ҷо бояд дар гурӯҳ мемондем. Бояд мо мегузаштем ва бояд дар бозиҳои ниҳоӣ. Ман зиёдтар фикр доштам ки мо аз ҷои дуюм баромада бо тими Ӯзбекистон бозӣ мекунем ва дар он ҷо акнун бисёр орзу доштам ки бо Ӯзбекистон бозӣ кунем ва сатҳи худро ҳамон ҷо санҷем. Аммо афсӯс ки хай ҳамин хел шуд ки шуд. боз як саволи дигар дар ҳамин мавриде ки шумо ҳолӣ мегӯед, шумо бо дастаҳои наврасони Тоҷикистон ба ҷоми ҷаҳон рафтед, таҷрибаи ниҳоят бой доред. Масалан агар маро бигӯянд ки ҳамин корро ту мекунӣ, ман агар боварӣ надошта бошам мегӯям ки не ман намекунам. Чаро дар байни масалан мураббиён ҳамин чиз нест? Масалан бубинед аллакай чемпиони Тоҷикистон идома дорад, аммо аз вазифаи сармураббигии дастаи бахши Қоронтепа Тоёрҷон Муъминов даст кашид. Бешаки яъне сармураббӣ дуруст кард ки даст кашид. се бозиро бохт, яъне ки дид ки чизе ки он нишон медиҳад, чизе ки ӯ кор ки мекунад, ҳамон кор ба фоидаи кори даста нест ва барои ҳаминам ӯ аз чи даст кашид. Ин бинед ки имрӯз ҳам мубин дуруст кард ки аз вазифара барои ки ҳамон вазифае ки Федератсия футболи Тоҷикистон назди ӯ гузошта буд, ӯро иҷро накард. Дуруст мегӯяд ки асосан айбдори асосии айби асосӣ аз ӯ аст, барои ки ӯ натавонист ки ба бачаҳои мо, бачаҳое ки хуб мефаҳманд футболро, касбияташ хуб доранд, натавонист ки ҳамон чизе ки ӯ мехоҳад аз бачаҳо ҳамро фаҳмонад. Ва барои ҳаминам барои ҳамин дистам ки сармураббӣ аз ӯ бисёр вобастагӣ дорад, аммо ман чизе ки шумо гуфтед, ҳамон сатҳи бозие ки бозигарони мо доштанд, ҳамон чизе ки имрӯз бозӣ карданд, он
он марае нест ки дар он мо бояд мерасидем. Мо бояд аз гурӯҳ ҳатман бояд мебаромадем ва бозии асосии мо бо дастаи Ироқ буд. Баъд дӯстони гиромӣ, мо солҳои зиёд хеле интизор шудем ки дастаи мунтахаби асосии Тоҷикистон ба ҷоми Осиё ва бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё меравад. Рафтем ва натиҷаи хеле зебо ҳам нишон додем. умед ҳаст ки минбаъд ҳам дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон аз ҷумла наврасон, ҷавонони 20 сола, аллакай барои 23 солаҳо ҳама чиз ба анҷом расид, ба дастовардҳои намоёне ноил мешаванд ва мо шумо аз бозии онҳо лаззат мебарем. бо ҳамин суханҳо, бо он ки мо боварӣ кунем ки аз ӯҳдаи як кор мебароем ё ки намебароем, футболбозони мо аз ӯҳдаи ғалаба кардан мебароянд намебароянд, бояд фикр кунем ва барои ривоҷи худ боз марҳилаҳои дигарро тай намоем. бо ҳамин суханҳо ман барномаи баъди бозиро ба поён мерасонам. боқӣ сиҳатманду пирӯз бошед. хайр, то боздид.